tips and anebre aso na wotwe ene yedi nkomo ene na wotwe mu nkomo no ye stroke ene yedi ne na wotwe mu nyina ntimese onya so ma me na nkura enya stroke no odwen ho a wonte ase ne yeni tete de nkampanifo wanyini no so na nkura nketo akura enya stroke ntimese about time obi anye bre na 5 minutes ye nche kura na wanya ho na wo adwuma na medaim point homeopathic clinic ase na da woman so ene yedi dwumadi ebro adwada de kosi fiada se health tips yeni sankomoyi na ne nso yabone awura ne punumu ha se omoaye eye stroke ho enkomo osanya wa hodo bebre ti stroke yi ene yare bi ha bowura ho ni free scanning no eye prostate ene infections no eno so guso a ti ana ode no ho ahyemu bi ne number no de betudwa amema no akwaba na yenhwe enne anana wotwi enkomo Dr. Dubuati yemu akwaba na bibia boko de adwuma mu so e kakrakra e da senso no mo a ode etai yechi na wotwi yedi nkomo ahwe stroke ho nti wo bone tofa de amaye na de chia enna na eka ho no ya toaso ye ka se stroke na eno ye de yo meda se ye ka se stroke ye medical condition a happen e woni pada se ni adwenem. To anytime be able to be a stroke be na just say at that point in time on nipa na ntime nya enough blood ama na nko na dwene mo. Okay. Na kwanya so when nya enough blood ya the also tia say moja mu no nipa nwane ye die nipa pa na wo mu no moja na ende. Okay. Enfana mapa e fe ne say oxygen e wo moja mu. Na nsuo ayese enne containing honam dua no be 70% made up of water no moja no na yedey enam eninti no se kodum pempenso bi na se nipa de se ni wantimi anya moja dodo ama na nko adwene mu a adwene no cut off na disadu shop se ne bem pepepa na edenjojoye se biwa ya se obi ho a ne kasa ekora timitiko ana obi wa se ne fa adjojo and never can say any part of stroke. Now, stroke no is said that, and then no, I in fact, a binch will be over Bushiamwa, one tiasia. Stroke until many people be no disabled. I might be no, in Nipa or your breadwinner, no, and maybe be no, Adrian call Lucy. Baby walker, Nikunu, and Anna Hiriginawa. Stroke into no. Stroke until Obi Bejan 9 or back or Johnson on take. Stroke ntino obi o ha chase ontimi ono antimi move around eti yade bi anye na yade a etimi ba na amanipa ye disabled amanipa no aye edidam yade efense stroke eni ntino o se ate ase se enye spiritual yade a medical condition, strictly medical condition. The air patch nyina say at that time na wo fa de doye at that time no a wontimi nkasa at that time na wontimi control any part of your body no adwene no it won't ya won't just won't sensation won't adwene ne konti because the nerves no kwa pick information the command adwene no that part of the brain no akata off wa it ene na be ka say ni pede seni wonya ya de fe say stroke ana say cerebrovascular accident. Okay. Cerebrovascular and stroke. Nene we nyina na nkura nso nya bie. Ekura tibinya saade nse nkura so hia moja. Ewo omadwenem. Panyi hia moja wo na dwenem. Enti kodum bembenso bi na wo ya akura na wantimi anya ina blood ya anko adwenem a ebetimi di stroke aba. Enti nkura timinya ye obi mo okura ye wo mu o ye funum. A omonya stroke. Hey. Oh yes. Ono oba no de. Oba no kura wanya yes ebi monya intense by ebetimi si. The stroke can happen akra ye wo no akra ya wo no panyin obetimanya ade defense stroke. Wow. Number no ye 0244 endpoint clinic number 0244 86 70 68 0244 86 70 68. The how be another stroke ni anasa the yade bia no ye ni nkomo e was our number no so. Na me Adom ochene be hwe courses no ho. Ochena ye be hwe the types of stroke. Okay. Ye wi na ki ahwe the next day no na ke be ahwe the courses. Yeah, that's it. Dr. Dubuati ne number no de ama won ada romance nti e na wotwi emu nkomo nyina ye die a ye stroke ti mesro. Ochena nyame ya Adom a ye be hwe types of stroke. Me dey fear amankwa tamaklo.